icyo navuga ni uko kino gihe cyo mbona umenga biroroshye, kino gihe biroroshye cyane kuko turaronka n'amapromosiyo ku bajournaliste ariko twebwe tugitangurana barandura batelefone bamenga sinzi hagize n'umuntu agupostinga kuri Facebook waba wapfukamye wakwera ariko kino gihe biraryoshye cyane kuko mpamvu twatanguye kubamenya n'uyu munsi utaragera rero courage kandi akandashaka numva nabwira abagenzi banje sindakaryohererwa kumva nyine turiko tuvuga ngo gukina film ndumva yuko twobyitwe ko ari gukora filme kuko n'umwuga ushobora kugutunga ukagutungira n'abawe kandi mu mwuga utegerezwa guhura n'ama-challenge menshi atandukanye iyo dufate uri nk'umuntu abaza bigashika ukitema cyangwa ukagira iki ntibisigura ko uhagarika uwo mwuga wawe ahubwo umwuga utegerezwa kuwukomeza ugeze ku iterambere ndabifuje gutera imbere cyane ariko kandi nk'uko byamye bigaruka bakavuga ngo abakinnyi ba filime b'abakobwa ngo bace bitwa imaraya cyangwa iki numva buri icyo nabwira abadamu n'abakobwa twese nuko umwe wese ahari yokumva ko ari umukozi w'Imana. Abarundi bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango. Namba tukubona muri filime hama mwijoro kacugenda guparika ntibaze bakavuga ko turi abamaraya. Menya yuko aho uri mboneze uriko uraserukira twese abadamu cyangwa abakobwa kuko kuba abakobwa nibaze ko ari akantu nyene ko kubonerwa kuko abango naho babigira umenga bo birababereye. Rero umudamu umukobwa akora filime ahari yumve ko ari mboneze ya mugenzi we ategerezwa kwitwara nk'umukozi w'Imana kuko naho tutabazi ko tuvuga ngo wese ashimwe cyangwa iki hari imitima ya benshi tukiza kandi dukwiriye kubera akarorero. Imana bahezagire.